Ubuhinde burakarama, ijambo rikunda kuvugwa na buri musirikare cyangwa umuturage w'igihugu cy'Ubuhinde avuga ngo Jai Hind. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Reka nanjye ntangire mvuga ni u Rwanda rurakarama. Mu mwaka umwe igihugu cy'Ubuhinde gishora biliyoni 85 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa byose bya gisirikare. Aho kavagari k'amafaranga nyine yose akaba yifashishwa n'iki gisirikare cy'Ubuhinde, Indian Armed Force. Ese kuki igisirikare cy'Ubuhinde gifatwa nk'igisirikare cya kane gikomeye mu isi? Nyamara cyo tutajya tunumva ngo gihereye ku ruhande runuru. Muri izo mande ebyiri ziri kugenda zigaragara muri iyi ntambara y'ibihugu bikomeye iri kuba mu minsi ya none. Hari ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Amajyepfo ndetse n'ibindi bihugu byose by'iburengerazuba. Ubundi ngo urundi ruhande rukajyaho Uburusiya, Korea y'Amajyaruguru, Ubushinwa, Iran ndetse n'ibindi. None iki gihugu aho ni baba bakibeshyera. Ubwo icyo kibazo umuntu utabizi yakibaza. Tujyane kuwa 16 Ukuboza mu mwaka wa 1971. Iyo ni itariki itazibagirana hagati y'ibihugu by'Ubuhinde na Pakistan. Ariko by'umwihariko igihugu cya Pakistan, kuko kuri iyo tariki y'uwo munsi nibwo Abahinde babaciriye inkoni bamanika amaboko bapfukamye. Ibyo byose bikaba byarabereye Dhaka, ubu ngubu basigari muri Bangladesh. Ibyo byose byabaye izuba riva isi yose bibona, ni nabwo hahise habaye icyitwa ubwigenge bw'igihugu cya Bangladesh, kuko nticyabagaho cyari cyometse ku gihugu cya Pakistan muri icyo gihe. Kikaba nyine cyari giherereye mu burasirazuba bw'igihugu cya Pakistan. Gusa kuri uwo munsi byagaragaye yuko igihugu cy'Ubuhinde gikomeye kurusha Pakistan. Uyu munsi Bangladesh n'igihugu cy'Ubuhinde ni ibihugu by'inshuti magara bigenderana, bivuga ururimi rumwe, umuco umwe ndetse n'ibindi byinshi. Ese iki gihugu cy'Ubuhinde cyakubise Pakistan kugeza aho ubuso bwayo bugabanuka? Igisirikare cyacyo gikomeye bingana iki ku byo kibarizwa ku mwanya wa 4 mu isi, mu gihe kirushwa n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa gusa? Nyamara si kenshi havugwa ku mbaraga zacyo, cyane ko kitajya gikunda no kwishora mu ntambara z'ibihugu bigenzi byacyo bikomeye. Ubushongore n'ubukaka bw'igisirikare cy'igihugu cy'Ubuhinde nibwo tugiye kuganiraho mu kiganiro cya none. Marvin ninjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe ndetse ukanda no kunzogera maze byose byiza bibera hano bijye bikugera mu munsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Ku munsi wa none igisirikare cy'Ubuhinde kiri mu maboko ya General Upendra Dwivedi, wahawe izi nshingano muri Kamena 2024. Dwivedi yayobora iki gisirikare cy'Ubuhinde nk'umugaba mukuru w'ingabo, hanyuma agafatanya na Minisitiri w'Ingabo Rajnath Singh. Birumvikana aba bagabo bombi nibo bafite igisirikare cy'Ubuhinde mu biganza byabo, cyane ko bakiyoboye. Ugendeye ku mubare w'abasirikare b'Ubuhinde, Ubuhinde nicyo gihugu cya kabiri gifite igisirikare kinini ku isi nyuma y'Ubushinwa bufite miliyoni 2 z'abasirikare. Ariko iki gihugu cy'Ubuhinde kikaba gifite abasirikare bangana na miliyoni 1.400 bari mu kazi. Hanyuma badakora akazi umunsi ku munsi bitabazwa mu gihe ari ibyihutirwa, bamwe bazwi nka reserve troops, ni abasaga 960. Mu basirikare bahora mu kazi umunsi ku munsi bagera kuri miliyoni 1.400. Byumvikana ko mu gihugu cy'Ubuhinde umuturage umwe ku baturage 1000 ari umusirikare, kubera ko abaturage bose b'iki gihugu bangana na miliyari 1 na miliyoni 400. Mu gisirikare cy'Ubuhinde harimo amashami menshi, gusa hakabamo atatu asanzwe n'ubundi no mu bindi bihugu. Aba hakabamo Indian Army, bazwi nk'ingabo zirwanira ku butaka bagizwe n'abarenga 900. Hakaba n'ingabo zirwanira mu mazi zizwi nka Indian Navy, bangana n'abasirikare basaga 67,000. Hanyuma 75 bakaba ari abasirikare bazwi nka reserve troops badakora umunsi ku munsi. Izirwanira mu kirere zo Indian Air Force IAF n'abasirikare bagera ku 170,576. Birumvikana igisirikare cy'Ubuhinde kuba cyitwa igisirikare kimwe mu bikomeye mu isi aho kibarizwa ku mwanya wa 4. Ni igisirikare kigira imyitozo ihambaye, ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru ndetse n'uburambe mu by'intambara. Hakiyongeraho n'amafaranga ashorwa mu gisirikare ubwacyo. Birumvikana n'ubundi nabyo bigenderwaho batondeka urutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye mu isi. Ariko kandi igihugu cy'Ubuhinde gifite intwaro zihambaye kandi zihenze, kuko n'ubundi ibihugu bigenzi byacyo bifite igisirikare gikomeye bibigenza. Ubwo muri izo ntwaro havugwamo nk'itwa Agni missile, ni imwe muri za misile zikomeye zitunzwe n'igihugu cy'Ubuhinde. Ikaba n'umwihariko w'Ubuhinde dore ko aribwo bwayikoreye bukayishyira agaragara ku itariki ya 9 Kanama mu mwaka wa 2012. Iyi ni intwaro ibarizwa mu bisasu bya nuclear weapons.
ni imwe muri za misile ziremereye zambukiranya imigabane kuko ishobora kugenda ikarenga ibirometero 5,000 itaragwa hasi. Ibaze ibirometero 5,000 no kuvanga ishobora kuva i Kigali ikagera i Wagadugu itaragwa hasi. Uko no kuvanga abakomeye rero bari kwishongora kuri bagenzi babo bavuga yuko bazabarasa bibereye aho bari, no kuba bazi yuko izi misile zambukiranya imigabane zibaho. Izi misile za Agni ishobora kuva i Kigali ikagera i Wagadugu mu minota 11 yonyine, kubera yuko ifite umuvuduko wa Mach 24. Kugira ngo byumve neza, ishobora kugenda ibirometero 8 mu isegonda rimwe. Ubw'intera y'ibirometero 5,000 iyi misile ishobora kugezamo igenda mu minota 11, ubundi igahita ishwanyaguza umwanzi. Izi misile karundura za Agni zifitemo amoko agiye atandukanye. Ubwo harimo Agni 1, Agni 2, Agni 3, Agni 4, Agni 5, Agni P ndetse na Agni 6. Misile muri izi ngizi hambaye kurenza izindi ni Agni 5. Iyi misile ya Agni y'Abahinde ishobora guhagarara agaciro ka miliyoni 7 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo kuyubaka bibe birangiye neza. Ubu gahita wibaza koko niba amafaranga avuna mu gihe miliyoni 7 zose umuntu azishunshumurira ahantu hamwe akahashwanyaguza nazo zikahashwanyagurikira. Iyindi misile igihugu cy'Ubuhinde gifite nitwa Akash missile, nayo ni imwe mu mvuna muheto za misile zifitwe n'igihugu cy'Ubuhinde, ikaba igenda ku muvuduko wa Mach 3. Ubwo mu ijambo rimwe iyi misile igenda mu kilometero 1 mu isegonda. Ibaze ko ibi bisasu biba byirukanka kurusha ijwi, kubera yuko ijwi rigenda metero 343 mu isegonda rimwe. Akash missile ishobora kurasa hariho hose mu kirere ishaka, hatitaye ku muvuduko w'umuyaga cyangwa ubushyuhe buri mu kirere. Ikikora ni uguturitsa gusa, umwanzi kamura bivu. Iki gisirikare cy'Ubuhinde rero gihorana izi misile 3 zihora ziteguye kurasa isaha iyo ariyo yose, hatabayeho kubanza kuzitegura. Haba hasabwa ijambo rimwe gusa, rasa, ubundi misile bagahita bayihindanyiriza mu kirere. Iyi misile imwe yo mu bwoko bwa Akash missile kugira ngo yubakwe yuzure itwara asaga 400 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'igisirikare gikomeye cy'Ubuhinde ntabwo izi misile zo zonyine kigira, ahubwo kigira n'izindi misile nyinshi z'amoko atandukanye kandi z'imbaraga, harimo nka Brahmas 2, Nibei, Prahat, Damush, Prithvi Defense, Shaurya, Ostara missile, Cruise missile ndetse n'izindi. Ku yindi ngingo, igihugu cy'Ubuhinde gifite ibifaru 4614. Igifaru cy'akataraboneka gitunzwe n'iki gihugu kikaba ari icyitwa T-72. Muri ubwoko bwa T-72 igihugu cy'Ubuhinde gifitemo ibifaru 2000 byose. Ibi bivuna muheto by'ibifaru byakozwe mu mwaka wa 1971, bikaba byaratunzwe bwa mbere n'igihugu cyari cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete cyasenyutse ubu ngubu kikaba cyitwa igihugu cy'Uburusiya. Gusa icyo gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari ziri gusubiramo ubwoko bw'ibifaru byitwaga T-64 ari T-64 ndetse na T-72. Ibifaru byombi bisa n'ubundi, ariko kimwe kikaba cyaravuguruwe mu kindi. Bifite ubushobozi bwo kurasira habiri kubera yuko mu mbunda nini zabyo hashobora gusohokamo ibisasu 8 mu munota, ariko bikaba bikoranye na machine gun nini irasa amasasu agera kuri 800 mu munota. Ibi bifaru bya T-72 bifite agaciro ka miliyoni 1,200 by'amadolari ya Amerika. Ibyo bikoresho tumaze kuvugaho bikoreshwa cyane cyane n'ingabo zirwanira ku butaka. Reka tujye ku ngabo zirwanira mu kirere. Ingabo z'iki gihugu zirwanira mu kirere nazo zifite intwaro karundura, zikaba zifite ibikoresho byazo bihambaye, bikaba ari ibikoresho byiganjemo indege zirasa umwanzi mu kanya nk'ako guhumbya akabura aho zirengeye. Zimwe mu ndege za mbere igisirikare cy'igihugu cy'Ubuhinde gifite n'ubundi n'ibindi bihugu bikomeye byakwifuza harimo nk'itwa Sukhoi 30 MKI. Ni indege yakozwe n'Ubuhinde ubwabwo mu ruganda rwitwa Sukhoi ndetse n'urwitwa Hindustan Aeronautics Limited. Sukhoi 30 MKI ni indege yirukanka cyane igenda muri metero 588 mu isegonda, umuvuduko uruta uw'ijwi. Ikaba ifite uburemere bwa tone 6, nyamara ishobora no kwikorera ibisasu 10 byo mu kirere byo mu bwoko bwa misile ikanabirasa. Gusa uruganda rwa Sukhoi ntabwo iyi ndege ariyo yonyine rwakoze, ahubwo rwakoze n'itwa Sukhoi 30 yo mwaka wa 1992, Sukhoi 27M, Sukhoi 35, Sukhoi 30MK, 2MKK ndetse n'izindi. Zose zikaba zihuriyeho kuba ari indege za karundura. Sukhoi 30 MKI ni indege ishobora no gusubira inyuma iri mu kirere, cyo bita reverse, ikaba ishobora no kwihindukiza hasi hejuru kwibishaka. Indi ndege itunzwe n'igisirikare cy'Ubuhinde nitwa Tejas, yubatswe ku kiguzi cya miliyoni 38 z'amadolari y'Abanyamerika, ikaba itwarwa na pilote umwe.
Tejas ni indege bita game changer. Gahunda yonyine akaba ari uguhindura umukino cyane cyane mu ikoranabuhanga. Ni indege ihambaye cyane ndetse yo mu myaka ya vuba kuko yatangiye gukora mu 2016. Ikoreshwa icyarimwe n'ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu kirere ndetse n'ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu mazi, dore ko bayitwara hejuru y'amato y'intambara ku buryo ishobora no kwifashishwa isaha iyo ari yo yose. Iyi ndege nubwo yagaragaye mu mwaka wa 2016 yari yarahozeho mu mwaka wa 2003 kuko yari yaratangiye gukorwa mu mwaka wa 2001 irangira mu 2003. Imaze gusohoka basanga ngo ni indege nini bigorana yuko yaguruka cyane yisanzuye ku muvuduko munini. Nibwo bongeye gusubiramo Tejas imeze nkayo ariko ntoya kurushaho, batangira kuyubaka mu 2007 ari nayo yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2016. Tejas ifite ibiro 6500, tone 6 n'igice. Ikaba ifite ubushobozi bwo kwikorera tone 4 zirimo intwaro ndetse n'ibitoro byayo, kandi ntibibuze kugenda yogoga ikirere nk'inkuba ku muvuduko wa Mach 1.8. Ubwo ngubwo ni metero 343 mu isegonda. Ingabo zirwanira mu kirere z'iki gihugu zifite izindi ndege karundura z'intambara zirimo nka Jaguar. Ikaba ari indege yabanje gukoreshwa n'ubwami bw'Abongereza ndetse n'Abafaransa, gusa uyu munsi Ubuhinde nabwo bukaba buyifite. Jaguar nayo nakasa mutwe k'indege ishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 1700 mu isaha. Ikaba ifite agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika. Hari n'izindi ndege z'intambara nyinshi igihugu cy'Ubuhinde gifite, ubwo byazasaba ko tuzaganiraho ku kiganiro cyazo cyihariye. Izo ndege zikaba zirimo MiG-29, MiG-21, Mirage 2000 ndetse n'izindi nyinshi. Ariko si ziriya ndege z'intambara z'umupilote umwe gusa iki gihugu cy'Ubuhinde gifite, kuko iki gisirikare cy'Ubuhinde kirwanira mu kirere gifite na za kajugujugu z'intambara kandi zihambaye. Yamenyekanye cyane n'iyitwa AH-64 Apache. Bikaba binazwi ko ari imwe muri kajugujugu za mbere mu isi z'ingome mu gihe cy'intambara. Ubuhinde nabwo rero nk'igihugu gifite igisirikare gikomeye, gifite izi ndwanyi za kajugujugu. Iyi ndege ifite agaciro ka miliyoni 52 z'amadolari ya Amerika. Ikaba yarubatswe ku gitekerezo cy'umunyabwenge McDowell Douglas w'umunyamerika mu mwaka wa 1997. AH-64 Apache ipima ibiro 5352. Ifite uburebure bwa metero 4, ikaba ifite ubushobozi bwo kwikorera ibiri 10,000 birimo intwaro, ibitoro ndetse n'abayigize. No kuvanga iyi kajugujugu ishobora kwikorera ibiro byikubye kabiri kuri yo. Ariko ibyo byose ntibibuze kugenda ku muvuduko wa metero 12 mu isegonda. Indian Navy, ingabo zirwanira mu mazi, nazo zifite ibikoresho bihambaye mu rwego rwo kugira ngo umutekano uri hose kandi icyarimwe. Iri tsinda rya Indian Navy rifite ubwato busaga 150 bw'intambara na za submarine umubare utazwi neza cyane ko ziba ziri munsi y'inyanja. Ubwato bwa mbere bunini igisirikare cy'Ubuhinde gifite n'ubwitwa INS Vikramaditya. Bukaba bufite uburebure bwa metero 282. N'ubwato bwashyizwe ahagaragara ku wa mbere Mata mu mwaka wa 1982, ariko bwatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2013. Ubwato bugenda ku muvuduko wa kilometero 53 mu isaha kandi mu mazi. Bukaba bugenamo abantu barenga 1500 barimo abayobozi babwo ndetse n'abasare. Kugira ngo byumve neza, ubu bwato ni igikoko, bupima toni 44,500. Ubu bwato iyo bugenda buba bwikoreye ibisasu birenga 36 icyarimwe. Ubwo bikaba ari ibisasu byiteguye kuraswa igihe icyo ari cyo cyose. Hakiyongeraho n'indege z'intambara karundura zishobora kwifashishwa mu gihe icyo ari cyo cyose byakomeye. Ubu bwato buba buzetse ku mugongo wabwo, cyane ko buba bwifite ikimeze nk'ikibuga cy'indege. Ubu bwato rutura kugira ngo bwubakwe byatwaye akayabo ka miliyari 2,500,000 z'amadolari ya Amerika. Ubu bwato bwa INS Vikramaditya bufite ubundi bubwa mu ntege bwitwa INS Vikrant, nabwo n'ubwato karundura. Bufite uburebure bwa metero 262 z'uburebure. Bukaba bwaratangiye gukora mu mwaka wa 2013. Mu mwaka wa 1971 cyagiye ubwo Pakistan yoherezaga indege z'intambara kurasa ku Buhinde, bohereje n'ubwato bwa PNS Gazi kugira ngo burase ku gice cy'iburasirazuba bw'Ubuhinde ahegereye inyanja. Maze ubu bwato kabuhariwe bwari burimo burubakwa babura bivu, maze umushinga w'ubwo bwato urangirira aho ngaho. Gusa igihugu cy'Ubuhinde cyabitangiriye kure hifashishijwe ikizwi nka interceptor cyifashishwa mu guhagarika ibisasu. Bivuze ngo iyo bitagenda gutyo INS Vikrant ntabwo yari kubiriho ubu ngubu, cyangwa se wenda ari kuba yaratinze kuza. Birumvikana iki gisirikare cy'Ubuhinde kirwanira mu mazi gifite na za submarine. Hari submarine yitwa Arihant Class, niyo submarine ya mbere ihambaye igisirikare cy'Ubuhinde gifite. Izi ni submarine zakozwe n'Abahinde ubwabo binyuze mu nganda zabo nka Navy Shipbuilding ndetse na Visakhapatnam. Iyi submarine ifite ahantu hane ho kurasirwa ibisasu icyarimwe, mu gihe buri mwanya umwe ujyamo ibisasu bitatu, ari byo bya bindi bizwi nka torpedo. Ibikunze gukoreshwa muri ubu bwato
ni ibyitwa K4, bikaba bishobora kuraswa mu ntera y'ibirometero 3500. Aba ba Indian Navy bafite za submarine z'ubwoko zigera kuri 2, hakaba ari gutunganywa izindi enye zitari zubakwa ngo zuzure. Submarine imwe y'ubu bwoko ihagaze agaciro ka $500,000 z'amadolari ya Amerika. Gusa hari n'izindi submarine Ubuhinde bufite, ariko utamenya umubare wazo nyine, kuko birumvikana nta gihugu gikomeye nyine cyavuga ngo submarine zacyo ni zingahe cyangwa intwaro zose zacyo ni zingahe mu mubare weruye, kubw'impamvu z'umutekano. Gusa nyuma y'izo ngabo zose hari abitwa Special Forces, ingabo zihambaye zatojwe ku rwego rw'akataraboneka kurusha izindi ngabo, zigahabwa imyitozo ibaho n'itabaho kugira ngo zizajye zifashishwa aho bikomeye cyane. Muri ayo matsinda ya Special Forces igihugu cy'Ubuhinde gifite harimo nk'abitwa Para Special Forces, n'abasirikare kabuhariwe b'inkorokoro bakora cyane aho rukomeye mu butumwa bwa misiyo zo kubohoza imbohe z'abene igihugu, guhagarika imyigaragambyo n'imvururu mu gihe bigaragara ko hari ikibazo gikomeye biri guteza ku mutekano. Uyu mutwe wa Para Special Forces washinzwe kuwa mbere Nyakanga mwaka w'1966, babarizwa mu ngabo z'igihugu cy'Ubuhinde zirwanira ku butaka. Gusa nabo bakaba bigiramo amatsinda yabo. Itsinda kabuhariwe itazibagirana ngo ryakoze ibihambaye ngo ni ryitwaga Attack Force. Special Frontier Force ni itsinda ryashyizweho mu mwaka w'1962 mu ntambara hagati y'Ubuhinde n'Ubushinwa. Aba ni abasore b'intarumikwa nabo bahawe imyitozo karundura, ariko badakunze gukorera mu gihugu cy'Ubuhinde hagati, bakunze gukorera hanze y'igihugu cy'Ubuhinde cyane cyane mu by'ubutasi. Ibyo bituma baboneka mu gihugu cyabo cy'Ubuhinde inshuro nkeya zishoboka. Gusa ibyo ngibyo nyine mu kubikora iyo habayeho n'urugamba rukomeye nabo bashobora kwitabazwa. Ubwo ni muri cyagiye hari nk'umuntu ukomeye waba washimutiwe mu gihugu cyo hanze, icyo gihe abangaba bahita bafata inshingano. Ariko Special Frontier Force mu gukora kwabo ntabwo bazwi. Icyo mvuga ntabwo haba hazwi ngo uyu nguyu aba muri Special Frontier Force cyangwa se ntayibamo, cyangwa se muri iyo minsi bafite izi nshingano. Ibyo biba bizwi n'abantu mbarwa. Abo ngabo ni Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ingabo, ababonye n'akabariho bahabwa raporo ivuye kuri Special Frontier Force, kuko nibo baba bagomba kumenya icyo Special Frontier Force iri gukora muri iyo minsi. Ubwo ni igisirikare muri rusange ntabwo kiba cyemerewe kwakira raporo ibavuyeho. Ubwo bari hagati na hagati mu gisirikare cy'Ubuhinde cyangwa se nanone muri Intelligence Bureau, ariko bagakora byihariye kandi ku giti cyabo. Abandi ni abitwa Marcos Marine Commandos, ni indwanyi z'abasirikare kabuhariwe bamara igice kinini cy'ubuzima bwabo mu mazi, kuko nyine kuri bo mu nyanja niho imuhira. Aba bashinzwe kurwanya ibyaha byose bibera mu nyanja, ariko nyine bimwe bihambaye birimo nk'ubucuruzi bw'abantu bubera mu nyanja, ariko mu gihe bashaka kubambutsa babavana mu gihugu cy'Ubuhinde babajyana mu bindi bihugu, nabo bakagira inshingano yo kubohoza imbohe z'abene igihugu, ariko nanone hakaba inshingano ikomeye. Izo ni izo gushakisha umwanzi cyangwa umunyabyaha ruharwa wese uri guca mu mazi atoroka. Izi ngabo za Marine Commandos zigeze gukora agashya mu mwaka w'1992, aho zahagaritse abagizi ba nabi bari kwambutsa intwaro bashaka kuzigurisha mu buryo butemewe n'amategeko. Gusa no mu mwaka w'1999 muri Nyakanga mu ntambara yitwa iya Kargil nayo yahuje Ubuhinde na Pakistan, izi ngabo za Marine Commandos nazo zarifashishijwe kugira ngo barwane n'umwanzi. Iri tsinda ryashinzwe mu mwaka w'1987, rikaba rigizwe n'abasirikare barenga 700. Birumvikana ko abangaba nabo babarizwa muri Indian Navy, ingabo z'Ubuhinde zirwanira mu mazi. Garud Commando Force n'abasirikare kabuhariwe barwanira mu kirere ariko aho byakomeye. Aba bakaba bashinzwe kurwanya byimaze icyahungabanya umutekano giciye mu kirere. Ikindi kandi abangaba bagira inshingano yo gushakisha umunyabyaha ruharwa uba uri guhigwa muri icyo gihe bari muri za kajugujugu. Birumvikana impamvu aba basore bifashishwa muri icyo gihe, ubwo uwo munyabyaha nawe ntabwo aba yoroshye, niyo mpamvu hifashishwa ingabo zatojwe cyane ngo zimushakishe. Mu gihe Ubuhinde bwaba buri kurwana n'umwanzi, aba ba Garud Commando Force barifashishwa nyine cyane kugira ngo bafashe bagenzi babo barwanira ku butaka kurwanya umwanzi bamuhashya. Iri tsinda ribarizwa mu ngabo zirwanira mu kirere za Indian Air Force, rikaba ryaratangiye gukora kuwa 6 Gashyantare mu mwaka wa 2004, akaba ariyo Special Force imaze imyaka mike ikora. Garud Commando Force bagizwe n'abasirikare basaga 1500. Mu matsinda ya Special Force reka dusoreze kuri Special Protection Group, niryo tsinda kabuhariwe ry'abasirikare batojwe barinda Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde ndetse n'abandi ba Minisitiri, ariko bakanarinda n'imiryango yabo.
Gusa iri tsinda rya gisirikare ryagaragaye mu mwaka w'1991 nk'abahombyi ndetse bumva bafite ikimwaro, kuko icyo gihe uwo barindaga ari mu nshingano zabo ariwe Minisitiri w'Intebe Rajiv Gandhi yari amaze kwicwa. Abangaba kuva icyo gihe byahise bibaha isomo. Iri tsinda ry'indwanyi ryahise rikaza umutekano kurushaho. Gusa iyi Special Protection Group ntabwo ari irinda umukuru w'igihugu cy'Ubuhinde, ahubwo warindwa n'abitwa President Bodyguard PBG. Gusa birumvikana igisirikare cy'Ubuhinde nk'igisirikare gikomeye ntago bakumva yuko batera ntibaterwe. Ubwo nabo bagomba kugira ibyitwa interceptors nk'igisirikare cy'ibindi bihugu bikomeye bigenzi byabo. Ubwo aho bikorerwa hazwi n'ahitwa Prithvi Air Defense cyangwa Palladium na Ballistic Missile Interceptor. Akaba ariho hantu mu gihugu cy'Ubuhinde hari ikizwi nka interceptor, aho hari ikoranabuhanga ryo gukumira ndetse no gusubiza inyuma za misile zose ziturutse ku mwanzi. Abashinzwe ikoranabuhanga mu gisirikare cy'Ubuhinde bakaba bavuga yuko ahubwo bo bafite za interceptors zirenze iz'igihugu cya Israel. Izi interceptor zifite ubushobozi bwo guhagarika ibisasu bya misile mu gihe bikiri mu birometero 80 mu kirere. Niba wakurikiye neza iki kiganiro, birumvikana ko ubonye mu ncamake uburyo igisirikare cy'Ubuhinde gikomeye nubwo rwose kiba cyicecekeye. Kwiyubaka kw'igisirikare cy'Ubuhinde rero no gukomera kwacyo byatangiye ubwo Abongereza barimo amaze kurekura igihugu cy'Ubuhinde bakolonizaga muri icyo gihe. Ubwo nibwo babonaga ubwigenge mu mwaka w'1947 ku gihe cya Mahatma Gandhi. Mu 1974 Ubuhinde bwagaragaje ko nabwo bwinjiye mu mubare w'ibihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi nyuma y'uko Ubushinwa bwari bubifite kandi nk'abaturanyi badacana uwaka. Ibyo bigatuma batizera umutekano wabo, nabo bakaba barabikoze mu rwego rwo kwirwanaho. Umwe mu bantu batajya bibagirana mu bya gisirikare muri iki gihugu cy'Ubuhinde ni umunyabwenge Homi Jehangir Baba. Akaba yarabafashije kumenya uko bakoresha ikoranabuhanga rya nucleaire. Icyo gihe hari mu mwaka w'1954. Mu mwaka w'1966 uyu munyabugenge yarapfuye, ariko umurage yasigiye Ubuhinde mu bya gisirikare watumye kugeza ubu igihugu cy'Ubuhinde intwaro nyinshi aribo bazikorera, nyamara mbere baraziguraga. Niba wakunze iyi video ukanda like, ubundi utanga ibitekerezo byawe muri comment. Wakoze kubana na Marvin Daily Official.